Yini madoda aphinde la khamba ngitholele ngoqobo umfowami so hayisima solo tshelo msina ngesosumlo betipoti ukhetha abangani uma khalelo zonke zonke impumelelo ngasafuna ukubuza ukuphunya kanjani ngikama khona phansi samphesa high place la ngisuka khona kanhlalwane isigodi phansi emgombani bafana abathini ngithi ake ngigalele ngale yaphila bafethu akalibone leli ngithemba ukuthi wonke umuntu obukela njengamanje uyaphila bafethu kuhle abantu ababili uma bethandana kuya kube mnandi ukubabona nje behamba bebambene bethandana kumnandi kuyalena le kodwa kunalolu uthando lolu obona ukuthi ayi lolu ayi selu over manje akusafanele ukuthi bathandana ngalendlela la mhlawumbe omunye wabo usethanda omunye uyabona ukuthi ngazi ukuthi sekuyi fasting sekuyingathi sekukhona nje into esinezelelwe la omunye akasazenzi ngoba kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe omunye wabo njobe bethandana usiyamhlukumeza lo munye akamboni ukuthi uyamhlukumeza mhlawumbe omunye sezembe nesandla kodwa ngenxa ukuthi uyamthanda ayikho into akwazi ukuyenza ayikho into futhi into angayenza futhi akakuboni lokho lokumshaya kwakhe kwayena futhi usiyaenjoya ukuthi hayi ngoba vele uyangithanda noma ngangishaya ngiya-enjoy kanti akuve kunjalo so lo uthando lokanjalo ke asadingeki emphakathini asadingeki uthando lokanjalo ufuna uthando libe nelimit noma ngabe kufika abangani bakho ukwazi ukuthi uhambe ube abangani bakho umuntu wakho umshiye ekhaya noma ngabe uyehlobeni zakho noma ngabe uyakini ukwazi ukuthi umuntu uthi hayi mfethu baby kumbe sibanibani ngisahamba ngisobheka abantu bami kumbe abantu ihlobo zami anganqabi ethi hayi musu kuya lapho unza ngishano bami ya lapho mase kunjalo ke akusekho uthando right lolo ngoba manje sekukhona isikhwele manje and akusekho right ngalendlela ukuthi omunye useza adube ngisho nomndeni ngenxa ukuthi ufuna uhlezi ela yes umithi sayikhipha but kunemithi efuze umuntu awumnikezi ubheka mina ngedwa right but kokunye kufunakala umuntu umchazele ukuthi ufuna ukuthi umuntu abheke wedwa abheke wena wedwa uma kunjani kungaze kube over kwesikhathi umuntu uthola ukuthi ikubo lila umqasho ula eduzana adlule kuba hamba ohla emqashweni ashiye kubo intombazana le kumbe umfana lo athana na uhlala kubo but yena uhla emqashweni ngoba yini ufuna ukuthi nina ningayiboni lento lena ayibalekelayo ukuthi bohlala bothandana yes akukho bad akukho ukuthi abantu bahlale bathandanayo bahlale ndawonye kodwa awukwazi ukuthi ungashiya ikini la nihlala la usuwekini uhla emqashweni umqasho ungehla kwamgwaqo uhlele nomuntu kodwa lo muntu ebehlala kubo ngenxa ukuthi ufuna ukuthi manihlale no2 nithandana uze even again awuswazi ngisho nokuthenga ibrayi pack le ngenxa ukuthi uyathandana nomuntu wrong lokho ufuna uvele ekhaya uthola ukuthi awuthenga ibrayi pack kodwa kuba kantombi ufika hey opasihla semesebenze bawu6 akwazi ngisho nobaphatha akwazi nokunokha ufika sunokha ngekhanda songena ngekhanda eminyango uhamisa ibrayi pack kodwa kini awusakwazi ukwenza lokho lo thando lowo kusuke selimixiwe kusuke selifake selediwe selingasekho right so wenziwa zakithi ikhona induku ephalazayo ekhipha intando engekho right uma ukuthi kunomuntu osondelene naye onibona ukuthi hayi lelo uthando lamfowethu ngeke nathi asasimazi nokumazi lekhaya leyahamba ngoChristmas edlula akasabuye ekhaya kodwa uhlala emqashweni usethi intombi kodwa ihlala kukhipha ngisho nemali esekuthi akwakhiwe entombini lekhaya akasakwenzi lokho uma nethi nizama ukukhuluma avele alwe nawe avele ale nani ukuthi kube ngathi nini enibhedayo kanye nizama umfake endleleni ukuthi hayi mthandi umuntu wakho kodwa akuba khona ilimit so uthando njalo ke alisafuneka alidingeki nje fanele uthando kube uthando nje elimisekayo ukuthi umuntu engifuna ukuhamba ngikunika ispace na unespace sami ngihambe ngele ntambama ngiyabuya kuphinde futhi kuqhubeke so uma ukuthi wena ngqo nalo nkinga le mhlasimbe kancane umuntu wakho lokumcabanga ukuthi hayibo usuba umcabanga but awungazi mhlawumbe noma uhleli namajita to niyexoxela nje uzofaka igama lakhe kancane ufaka igama lakhe noma uhleli namantombazana kancane usibanibani basebani lo thando lo urigade sekuyingozi sekuediwe izinto ezingekho right ngoba noma lo muntu uyakuhlukumeza awukuboni lokho ucela ukuenjoy ukuthi uyangihlukumeza ngoba yini usumthanda ngokudlulele sekukhona into ayedile yabo so
Kwemithini yeke lena yentando kunomuthi wrong sothi umuntu uzothi faka izinsila zakho mhlawumbe ifake igonogono noma athi faka izinzipho. Ubona kudala usothi izalukwazi zehlezi zisala zodwa obaba sebengasekho yini na babefaka imithi kanjalo exuthwa nezinsila zakhe exuthwa nezigonogono exuthwa nezinzipho. Lo muthi lowo oxuba nezigonogono uxuba nezinzipho uhamba ngaphakathi umuntu umenza abe nesifuba. Loso sifuba leso ekuthiwa i-TB endaphe eseyishona eseyishisa lokwazi nsalukwazi le sathi sizakhela uthando kanti uthando lwamakhaya izofika into engaphakathi iphinde futhi imgulise. So kubalekile ukuthi ufuna umuthi okuphala umuthi okwakha umuntu wakho kube umuthi kwawena ozoqala umtshela ukuthi umuntu ukuthi ufuna umuthi kanjani inyanga emikunikeza umuthi mhlawumbe sikunikeza umuthi ozohambisana nawe ozokwazi ukuthi ungawuduba umndeni wakho, ukwazi ukuthi umuntu wakho umbone phinde futhi ungamboni kube kanjalo ndlela leyo. So ikhona kwensiza kithi imithi okuphalaza ekhipha idliso, ikhipha noma ngabe iliphi idliso ngale idliso lentando noma ngabe udliso umuntu efuna ukubulala ngoba enomona ngento zakhe ozenzayo ekhaya, mhlawumbe uyakhe ekhaya, mhlawumbe unenkomo ufuyile, ikhipha ngisho nedliso. Njengoba kwama-holiday ke kaDisemba manje wonke umuntu usekhaya, ake uthi uhleli ekhaya nje manje uke uyiphalazele nje uyikhiphele idliso. Uphuma ngisho ngabe udliswe ngamaqanda, kuphuma iqanda la wadliswa ngalo iphume lento iqhatha nto leyo iqanda iphuma njengoba ulibona njengoba linjalo. Kuphume ngisho ngabe wadliswa ngeenywele noma ngadliswa ngeinzipho ziyaphuma kule nkulu umuthi lo okhipha idliso. So uma ukuthi khona umuntu omaziyo osondelene nawe kumbe ihlobo sakho, umalume wakho kumbe uwena onalezi izimpawu lezi sengayibala, kuzomela ukuthi aphuthume kumbe uzomela ukuthi umphuthumele athole le nduku le, athole nomuthi lo wokuphalaza ozokhipha idliso. Lo muthi lo uyasiza baningi kakhulu abantu asebencomile, usiza noma ngabe idliso elingaqondene nokuthi niyathandana, idliso nje elingaphakathi kahle udila nedliso elingaphakathi. Ngenze isibonelo nje ngenxa ukuthi abantu abathandanayo ukuthi mase bethandana uthandana selukulephi izinga, so even lelo dliso olinjalo liyaphuma. Nedliso ke lifaka umthakathi ekusiza ukubulala liyaphuma. Uyaphalaza nje, uyawuphuza, usuma uphuza nje uphuza amanzi uyibuwela wona, phuma yonke into udodo, phuma into engakazi uzuyibona. So ziphuthuma ke uyitholele le nduku le yokuphalaza, uyiphalaze uyijonga la kwabo uphalaze ukhiphe lonke idliso, ukwazi ukuthi umuhle namajita akho niyiphuzela nje ngemnandi, ungeza ngocingo umuntu seyafona athi hey ukephi, buya manje kusemnandi, buya ngoba nawe usubona ukuthi asiya deserve ukubuya. Kodwa phela hayi ukuthi uzohlala namanje uzoshaya u12 ebusuku ngabuye ekhaya, akukho right lokho. Buya nje ngesikhathi ufuna ubuye ngaso, kodwa hayi ukuthi uzotshela umuntu ukuthi hey buya manje sesihambe isikhathi la wazofika manje impahla zami sengihambe nazo ngaye ekhaya, nawe ugijime kanti yini na udlale le mpahla le. So kusumanike ke nitholele lo muzi lo okukhipha idliso. Ngiyatholakala na ku YouTube Sicelo Dube, ngiphinde futhi ngitholakala na ku Facebook Sicelo Dube. Ni number yami iyasebenza yeka WhatsApp, iphinde futhi ifoneleke, it's 065 629 53 069 629 5372. Iya WhatsApp iphinde futhi uyifonele. So ayivuke imizi yobaba, musa ukuthi ungondle ekhaya uhambe uyokondla kantombi ngenxa ukuthi ukhona into ekuphushayo, uphusha idlisi. Intombi ekakhuluma lokho usoshaya uvala uthi hayi ngeke baby, no akuvumelekile lokho. Ondle ekhaya nantombi ngondla phela, unazo ekhaya ondle ngoba phela vele egcineni ufuna ukuthi imndeni le yakhe ubuhlobo. Kodwa phalaza ndoda, awuke ube khona unokuthi lokhu nje angikuvumi, lokhu ngiyakuvuma, lokhu angikuvumi. Yize sazi ukuthi basuke bakha bezakhele imizi yabo, bezenze into zabo ukuthi into mayiqonde, kodwa khona la ukuthi hayi sekweqileke lokho. So phuthumane uyitholele umuthi wokuphalaza njengoba kwama-holiday nje, udlele ekhaya nje uyiphalaze, noma ngabe uzophindela hostel, noma ngabe uzophindela emqashweni, noma ngabe uzophindela umuzi wakho, noma ngabe uzophindela eGoli, phindela eGoli nje uklinekile, isibo sakho si-right, umuntu umthande ngendlela ekufaza kube efuzakala kube umthanda ngayo. Ngiyabona ngaphezu ihlangane futhi eyivukile ziyoba
Ngiyabonga. Yena sakuthanda sohlala sikhumbula malume wami